Ditaba ka puo ya Sesotho kanaleng ya bobedi ya Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa. Moire o amohela ha re tsamaya mmoho le Augustine Letlalo. Ha re dithakgole ka o lekola se itlhommeng pele. The National Assembly resolution to shut down the Israeli embassy. Minister Ronald Lamola has provided an update by stating that Cabinet has yet to process the resolution. Kabinete ya Afrika Borwa ha e sonke qeto ka bokamoso ba ntlo ya bonqosa ba Israele kwano naheng. Setjhaba sena se tlile pele re tshwantse re sebeletse hore re rute basebeletsi ba mmuso ho hlompha batho bana ba rona batho ba tlang mona ke batho ba hlokang. Tonakgolo ya Free State e se wetse gabong ho lokisa mathata a dipetlele tsa province ya Free State. Mohi re kopa o re inele matsoho metsing ka o tlisetsa ditaba ka morao ho nako fela e re rosolele tsona. Letona la dikamano tsa matjhabeng le bedisano Ronald Lamola le re kabinete ha e sonke qeto ya moshwelella ya ho kwala ntlo ya bonqosa ya Israele. Parlamente ya mmuso o sa tsafeta e bile ntsweleng ka divoutu tse 248 hore ntlo ya bonqosa ya Israele e kwano Afrika Borwa e kwalwe. Ha morao mmuso wa Afrika Borwa o ile wa leba lekgotleng la matjhaba la toka hore le lekodisise hore na Israele ke yona e hlotseng dipolao tsa baahi ba bangata ba Palestina, Gaza kapa tjhe. Status of the National Assembly resolution to shut down the Israeli embassy. Minister Ronald Lamola has provided an update by stating that Cabinet has yet to process the resolution and that the Department of International Relations and Cooperation will act on the instructions of Cabinet. Le ha bahlopholli ba ditaba tsa dipolitiki ba re ho ntse ho ina le kgonahalo ya ho kwalwa ntlo ya bonqosa ya Israele fela mekga e meng eo e leng karolo ya GNU e kgahlano le mohato ona. Campaign to stop the genocide in Palestine by Israel, the state of Israel, led by South Africa, has been successful internationally to the point where, by and large, it is only the United States that is preventing the two-state solution from being implemented and the end of hostilities in that region, specifically in the conflict between the Palestinians and the state of Israel. So now the idea of closing the embassy by the South African Parliament and the South African government here in South Africa, I think that it has been delayed by the idea that you put stick and carrot, you don't want to be seen to be extremely harsh. But it might still be in the cards. Swana o dumela hore qeto ya ho kwalwa ntlo ya bonqosa ya Israele e kana ya susumetswa ke sephelo sa dikgetho tsa Amerika tse tla ba ha moraonyana monongwaha ha eba mekga e na le ngongoreho ka taba ena e sa ikemisetsa ho fetola maikutlo. Lekgotla la ditlolo tsa molao la matjhaba ICC le shebilwe ka leihlo le ntjhotjho hore le ntshe lengolo la ho tshwarwa ha tonakgolo ya Israele Benjamin Netanyahu. ICC e ne thewe ka morero wa ho tjhotjhisa batho ba etsang ditlolo tse hlokolosi tsa molao. Those who commit crimes, war crimes, genocide, or other crimes against humanity will no longer be beyond the reach of justice. Lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao le theilwe ka 2002 ho fuputsa le ho ahlola batho ba entseng ditlolo tse mpempe tsa molao le boetse le batla ho thibela ditlolo tsena ho etsala hape. The court's jurisdiction is to try war crimes, crimes against humanity and genocide. This is the subject matter jurisdiction of the court. With respect to the creation of the court, it is a court that was created by treaty. It's very important to know that. Empa ICC e se holotso ka bohale kontinenteng ya Afrika mo ba etapele ba mmalwa ba ileng ba tobana le ditlolo tsa molao. I mean, it's a criticism that is not backed by the relevant facts on the ground. And it's a criticism that is really unfortunate coming from the continent. Because I always talk about the role that Africa has played in creating this court. Today, ICC has 124 states parties.
that have signed and ratified from all over the world. And 34 out of those states are from Africa. Afrika Borwa ile ya tobana le bothata ka morao re e hlolehe ho tshwara mo presidente wa mehleng wa Sudan Omar al-Bashir ha ne a tlile sebokeng sa African Union ka 2015 Johannesburg. Lekgotla lena le boetse le ntshitse lengolo la tumelo ya ho tshwarwa ha tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu le baetapele ba bang ba Hamas. Mui hari khutla papatsonga re fumana ditaba tse renga baahi ba motse wa Kanana Northwest ba ipiletsa ho letona la naha la sepolesa ho tla ka tharollo ka mora ho thungwa ha batho taveneng. Muhi Sisuti. Re hatela pele tonakgolo ya Free State Makwin Letsoa Mathaya o re ditshebeletso tsa bophelo di tla behwa leihlo ka hara province ho fihlela tshebetso ya tsona e khotsofatsa. Boetapele ba mmuso bo etetse dipetlele ho phatlalla le Freistata e le karolo ya lenaneo la kgwedi ya Mandela. E sa le tonakgolo e kene kantoronga e se etetse dipetlele tse fapaneng ho fuputsa dingongoreho tsa baahi. Meaho ya lefapha la bophelo e ntse e lekolwa. Sepetlele sa Pelenomi ke se seng se tobaneng le mathata ho kenyeletsa kgahello ya basebetsi le tlhokeho ya disebediswa. Ketelong ya pele ya baetapele ba mmuso kgweding e fetileng sepetleleng sena ba fumana hona le matlwana a sa sebetseng. Tonakgolo o behile ka sehlohlolong ho sebetsana le lefapha la bophelo. Pelenomi e thontse mohlanka wa nakwana wa phethahatso. Tonakgolo le letona la bophelo provinseng Monyatso Mahlatsi e sale ba ntse ba etela dipetlele tse fapaneng ho utlwa diphephetso tseo bakudi ba tobaneng le tsona. Re tlo dula re etsa ntwena se tsatsi lena la Mandela Day re tlo dula re etsa ho fihlela batho ba rona ha ba tswa ka gate yan bana le smile jalo ka o hlokometse hore o tinyong man ke la ka ntsha mmemong e leng hore o tshaketse mokgotsi wa bana sa le re kena mo ntsa qoqa fela ba tsaya mono o mnate be ke mo hlokomedisa mona ke mosebetsing exchange and di phone le tla founela setjhaba sena se tlile pele re tshwantse re sebeletse hore re rute ba sebelletsi ba mmuso ho hlompha batho bana ba rona batho ba tlang mona ke batho ba hlokang. Ba bang ba bakudi ba sisintse hore ho ntlafatswa maemo a ditshebeletso lefapheng la bophelo. Ke qadile ho tsamaya sepatala mona ho tloha 2019 so ke ntse re thuswa mara he ho ile ha ba le bohlaswanyana bo bang teng mara no jenana diphoso tse ileng tsa etsahala di ntse di tswela pele ho lokiswa di-toilet di se di clean ho thuswa teng re tswa re thusitswe le ha ke bona ka ntho e di isang hore thuso ya rona e etsahale ka pelenyana ke bongata bo re leng bona ka hare ho sepetlele. Le ha hona le mathata dipetleleng tsa province sepetlele sa Sinorita Nhlabathi se Lady Brent se fumane tlaleho entle ho tswa ho bakudi. Ana ke nana ka nnete tshebeletso ya Sinorita ya hantle haholo batho ba mona nne ba re hlokometse dinese batho ba security le batho ba administration ha no hloka meriana ka nnete ne ba o thusa ka speed ka potlako. Mehatong e meng ya ho lokisa mathata ana letona la bophelo le kwetse metsi a hoketsweng ka bollotsana sepetleleng sa Manapo le sa Elizabeth Ross Qwaqwa. Dipetlele tsena di tobane le mathata a metsi le ho kgaoha pepelo ya motlakase. Mere disconnectile pipe eo ho ba le ke yona e tsang hore re tsamaye re hloka metsi ka nako tse seng hantle mme ya ba re qetella mo he ka hore re bulele ntho boto ya sepetlele sa Manapo le mesebetsi e meng ya 67 minutes ya Mandela. Mmuso o ikemiseditse ho atolosa lenaneo la basebeletsi ba setjhaba le baithaopi ho rarolla diphephetso lefapheng. Baahi ba Kanana Klerksdorp Northwest ba ipiletsa letoneng la sepolesa Senzo Mchunu ho ba thusa ka mora ho thungwa ha batho taveneng moo ho hlokahetseng batho ba robedi ha ba 12 ba tswile dikotsi. Ho ya ka sepolesa ketsahalo ena e etsaetse ka mora hore ho fihle ba belaellwa taveneng ba batla baahi ba Lesotho pele ba qala ho thunya. Ditlaleho di bolela ha ba nkile di cellphone tsa batho ba tlileng taveneng pele ba baleha ka dikamera tsa CCTV le tjhelete ya snooker.
Baagi ba tshela ka letshogo ka ntlha ya go bolawa ga batho mo tikologong ya bone mme go sena ope yo o tshwarwang mo ditiragalong tseno. Re na le crisis ya shooting e leng hore bana ba rona se bile bana le trauma ke shooting e tsalang kanana daily, especially mo di-taverning le mo matlong. So re na le di-scenes e leng hore di ntse di etsala ka relegation mare e leng hore ba bolai ha ba so go tshwarwe. Go na le batho ba dutseng ka information mare up to so far community bone e ya tshaba ha re ka ga fumana assurity ya hore community ya rona e tla ba protected e ka kgona go fana ka di-statement. Go tloga go godimo kwa di-office tse digolo tsa sepodisi ga di supporte di-station. Now a minister a fologe a tle go utlwa gore setšhaba se lla ka eng. Jaaka gone ano mo kanana re tlhoka mapodisi re tlhoka dikoloi go ka sebisa community ya kanana. Le fa go ntse jalo ba sepodisi mo profenseng ba re ba dira ka natla go tsweletsa dipatlisiso. We have heightened operations to ensure that we reduce the levels of crime in and around this. I must indicate that we've got additional teams that are working around the area of Kanana and Orkney, members that are assisting us here in Northwest coming from head office that have been beefing us up to ensure that we try to reduce the levels of crime. Insofar as this case is concerned, we've got a team of investigators that are looking at it. This is a devastating situation that we came across. We are here as government also to understand what has really transpired, but of course we can't get into the details of the case as the scene is still very fresh and the police protocol dictates that you don't divulge any other information that can impede the investigations. We wanted the investigation to run smoothly so that at the end of the day the culprits of this devastating situation can be brought to book. Dipatlisiso tsa ntlha di bontsha fa banna ba le batlhano ba ne ba tsena mo taveneng mme ba gana go phuruphudiwa. Go ne ga nna le kgotlang mme morago ga moo go ne ga thuntsiwa. Ba le bane ba ba tlhokafetseng ke ba mono Afrika Borwa fa ba bangwe ba babedi e le ba kwa Lesotho ba le babedi e le ba kwa Mozambique. Ga gona ope yo o tshwerweng. Sentle English, SABC News, Kanana. Selemong se fetileng puo ya matsoho ile ananelwa semmuso e le puo ya boleshome le metso e mmedi ho utlwisisa haholwanyane ka puo ena ya matsoho. Re bua le mosebetsi mmoho le nna ya fetolelang ka puo ya matsoho Khasongwa kwano. Re buisana le Mpho Temi e leng mosebetsi mmoho le rona. Mpho re a amohela re thabetse ho ba le wena tsatsing lena. Ke a leboha ka nnete ka monyetla le mphile ngwana. Ke a leboha. Puo ya matsoho e qetetse ho ananelwa e qeteletse se ananetswe kwano Afrika Borwa jwalo ka puo ya semmuso ya boleshome le metso e mmedi. Ebe diphethoho ke tse feng ditshebeletsong tsa mmuso ka kakaretso le ho baahi ha re tla tabeng e ya puo ya matsoho? E ka nnete re a leboha hore puo ena ya matsoho ka nnete president o la signa selemong se fetileng. I recognize ke adime sekgoeng hore tla ba the 12th official language. Empa he ka ro a tseba ausmami hore molao o nka nako hore o tloetsiwe hore o sebetse e le hore o tla bula menyetla e itseng for batho ba deaf le rona ba sebetsi ba diatla tsa matsoho. So santse no tla nka nako ka nnete empa ntse re bona diphetoho mola le mola empa he re ka rata diphetoho tse fetang moo tsa ho bona di department mo eleng hore ba ka qala hore batho ba tshwanang le batho ba sebetsang di front line ba ka qala hore be bona ba ithutang sign language hore tle ha batho ba kopana le batho ba sa buing e be le hore ka nnete ba kgona hore ba ba fa service e leng hore e makgethe ka nnete ka hore ba tle ba kgona hore ba bue le bona. Ebe puo ya matsoho e a tshwana lefatshe ka bophara? Puo ena ya matsoho ka nnete ha e tshwane lefatshe ka bophara because a kere mona South Africa rena le that's why re bitsa South African Sign Language. E le ho rona le engwe a kere ya America ha o fihla America mane hona le American Sign Language
wa e utlwisisa ha o fihla hona le BSL hape hona le Nigerian Sign Language hona le Ghanaian Sign Language so ho ya ka country o tla boya ka ho yona ha se hore ka go tla botse ba puo ya ka mona o tlo gona ga o fihla ka mane o gone o bua sign language ya Ghana le ya Lesotho la o fihla Lesotho hona le sign language hape ya Lesotho bitswa Lesotho Sign Language empa he ntwe neng ka rata ho hlaola ha holo ka yona ke hore ka South Africa ka mo le ha ile re na le South African Sign Language empa he o tshwana fela le puo ya Sesotho mme hore ha o ka fihla ka Welcome wa fihla kae ka Bloemfontein kapa wa fihla mona Gauteng Sesotho se ke se bua mona Gauteng mme le se ba se buang kwana Welcome kapa ka masipala ofe kapa ofe ha o no tshwana jole o tshwana le sign language ha o le o tseba sign language ya mona ya Joburg o ya Limpopo bana le ntho tse ba di bitsang ka sekgowa hore ke di dialects language variation empa he sign language ka ofela ntse le puo e le nngwe e tshwana le Sesotho kapa puo efe kapa efe yo ngwaneso e hlalosa ka botlalo ebe ke menyetla efe ya mosebetsi e teng bakeng sa batho ba tsebang puo ya matsoho ke rata potso ya hao Osmami because monyetla wa pele ke yona ona wa mosebetsi eno ko etsang ke a gola le ba bui ha e kwana banana le hore mehle mengata o tla bentsa ba ha o ne re nana hore ha bui e le hore a ke re ha o interpreter ke ntho ya hore re fa access for batho ba e leng hore ha ba bui empa hangata ha se le bona fela because Osmami hona tjena ka kopana le motho e leng ha o bua ka matsoho wa diatla o tlo batla o bua lena o tlo bua jwang le yena ha o sa etse sign language ke le sio so ha ke fela access ho batho bana ba sa buing batho ba deaf le ho wena o sa etse puo ya diatla ke tlo kgona hore ke o thuse go communication eo e tsamaye ha monate empa he re bona menyatla e meng hape e ntse hola mona South Africa re bona bana ba banyane ba eleng ha ba tswa sekolong ba etsa ntho tsa go tshwana le di psychology ha o fihla psychology o ya ka di clinicing o ya kae ke menyetla e leng go ka etsa hore ha o le nurse ha o ithutile sign language go tsho hore o tlo kgona ho fa service ho batho kaofela including le batho ba sa buing because la botse ba puo eo re a leboha ngwaneso na o ka nthuta ke a leboha ke na hemme ke a leboha ho lokile ke lebohile jwale re fumana thotokiso ka Linda Hlophe e leng titjhere sekolong sa bana ba nang le bothata ba kutlo se kamane ka Eguruleni ho tswa ho rona moifo wa ditaba tsa Sesotho ke Phetho ho sane ho tla kopana le moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya borobedi khotso ka utlwa bohloko ke re nese ke le di paining tse bohloko ke re hey ke utlwa bohloko ke utlwa ke re ke batla o bua le nese ke yo nese are ke eng o batla eng ke di paining ke a mo ke zama mo jwetsa hore ho bohloko ka monana ngwana ka mona nese ke eo are ke eng o batla eng ha go utlwi ngwala re utlwi ke di paining ke a zama ke batla mo jwetsa hore tlo yo tlo nthusa ha nkutlwi thusa ntuse o re ke eng o batla eng ha re utlwi thusa